Tuh. Sakit di majakan yang macet kaje. Tuh. Tuh. No. Si ganteng tuh. Mau kemana ini kita? Cilongok, Bos. Cilongok. Oke, sip. Jangan lihat penampilannya gitu. Dengan ranteng. Masya Allah, alhamdulillah perantos dongkap, perantos silaturahmi, perantos sejarah. Yuk area pemakaman sekitar Al-Maghfurlah Abah Uci Cilongok. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Yuk giliran istirahat nanya. Nuh. Mantap. Mang Iding. Wih, nikmatna doang na emangnya. Kata-kata hari ini. Alhamdulillah sakti. Sakti. Wih, tuh memang santri. Mantep ya mah. Area sekitar Makbaroh Al-Maghfurlah Abah luar biasa. Masya Allah, terus berdatangan. Ayam mangkoyon, grup fokus. Mantap. Masya Allah. Gimana Meda? Yuk, cina orang angkat itu. Ayo, naik, jajal naik ke langit. Yuk. Tuh. Keren masa jangan halus katakan hadir pohon di subscribe, tonton terus, di share, dibagikan, dukung terus ya, jangan pohon di subscribe gratis.
Oke. Penjara alhamdulillah anu parantos sejarah Badewi anu darongkap seueur. Masya Allah. Nah, eta. Di mana? Ramenya. Oh, sobat. Di subscribe, ditonton terus video-video anu selanjutnya. Mugia sing aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Ieu di area masjid Kasepuhan sareng anu dipayun ieu Masjid Kanoman. Al Istiqlaliyah sarta Masjid Cilongok.